العالمين إنك على كل شيء قدير تلك الرسل بينولا بجانتا بيدو في مودون فضلنا من برني بعدهم يوغا ما على بعدين دو يوغا منهم نجيا إما بمن كلم الله الله يوتي مودون ونو النبي موسى ورفع أتوني كدي بعدهم يوغا ما بدرجات درجاج وننلا محمد صلى الله عليه وسلم وآتينا من أكي إيسى ابن مريم جدال نين مريم البينات حجاج فين يريدم وأيدناه من سنبنير بروح القدس روح سيدنا جبريل ولو شاء الله سيالله نفعلنا مقتتل لوط نرتانو الذين بم من بعدهم أربع أو من بعد ما جاءتهم أو أرنوب البينات حجاج فين يريدم ولكن كونون اختلفوا بلوط نري فمنهم نود بمن آمن أنهم نندو ومنهم نود بمن كفر أن يبدو ولو شاء الله سيالله نفعلنا مقتتلوا بلورتان ولكن الله كون الله يفعل ودai ما يريد كلا كوفالا يا أيها الذين كونوا يبين آمنوا قمنين أنفقوا سكة مما رزقناكم مما رزقناكم من أرزقكم من قبل قادي أن يأتي أن أرويت يوم نيلا لا بيع فيه ندقيق ولا يمود ولا خلة ونانجات جياغل ولا شفاعة وناتفور والكافرون هيتر ببينهم الظالمون كبيرون توني ببين الله لا إله إلا رويته دوغونغا إلا وسنا كانكو الحي كو وورد القيوم دومي دو إلامو لا تأخذه نانغتام سنة غر ولا نوم وناتو إنغول له كو كانكو وداني تغوغول إجيوغول ما في السماوات كلا كوني كامولي وما في الأرض كلا كوني كاليدي من ذا الذي كهم بوني يشفع منوتفا عنده كمكو إلا بإذنه سونا يدونغا يمكو يعلم إيمان ما بين أيديهم كونكوني يسو مابي وما خلفهم كونكوني باو مابي ولا يهيتون بهبين دوتاكو بشيء غيهون من علمه إمرك غندا مكو إلا بما شاء شونا يلكونكو فالا وسيا يا جني كرسيه مكون السماوات كمرد والأرض ليدين ولا يؤوده رونكين تامو حفظه مارينو قول إنديري وهو الألي كانكوني تود العظيم مونلو لا إكراه دولة دي الله في الدين كدينا katabayana ko fiyon ngo aya do tipani ido andi nane pay kon do yen junnu kon taw kalima o milandi kon si kon forza ka parce que force gol ala natu gol kadina kono non si anati kadina haray hande kadi haray kande kadi ko par la force be jula be hora ba wada ko duman kono ando anatu de ko dala ma ko de kono non si ari anati haray hande kadi piji din ko fabino kon julbe ben fay kema jonnon ay Allah ini do la ikraha dole de ala fi dini fi natugol kadina ko fiyon o aya do tipani sababun nuzul makom kana ar-rajul min al-ansar kana li rajulin min al-ansar ibnani tanassara qabla bi'sati an-nabi sallallahu alaihi wasallam tay goddo go e der takambe madina be gorko mo mari bibbe dido ben non bibbe makko adonele desari kay be yibe ka dina an-nasara ben sagatabe makko joni non kanko babe makko no babe ben sagataɓe ɗiɗo tawi no wondi e nelaɗo madina fewno ko ɓe woni ɗon ɗe madina summa qadimal madina fi nafarin min attujari hamiluna zayt ɓeɗo noon ɓiɓɓe o mawɗo ɗo ɗiɗo ɓe iwi makka ɓe addi nebban yeeyugol madina ɓe tawi ben maɓɓe ɗon fa lasimahuma abuhuma ben maɓɓe yahi yiide e maɓɓe nangi ɓe ka makiti o inni mi accitata on ha silmon la ada ukuma hatta taslima o inni mi accitata on be silmon par ce que ko ɓiɓɓe makko fa nasalatil aya allah tippini aya on yeeti nelaɗo yeeto o wata forsugol ɓiɓɓe makko ɓe natugol kadina la ikraha fi ddin joni noon ɓay aya on tippike nelaɗo fabayyana taala annahu la yujbaru ahadun bil kurhi ala al iman li anna al haqqa wadium allah yeeti nelaɗo a forsata hay goto natugol kadina par ce que gonga on no e kene no feeñi no waali donc sabu o ɗo o allah inniri la ikraha dolede ala fi dini fi natugol kadina qad tabayyana rusdugol ɗi peewal ngal ɓangi minal ghayyi immorde bewre nden faman yakfur kala yedduɗo bittahuti sanamuji ɗin wa yu'min billahi o gomɗini allah fagad istamsaka gomɗi aray on ɗon jogi tigui bil urwatil wusqa ɓoggol tiiɗugol ngol lanfisama laha ngol taƴugol alana ɗum walla samiun ko nano konguɗi jeyaɓe makko ɓen alimum anduɗo annuyeji maɓɓe ɗin allahu ko allah waliyul ladina woni giɗo ɓen amanu gomɗinɓe yukhrijuhum o yaltinaɓe mina zulumati immordeni ɓe keferu ila nuri faade annora liman walladina ɓe anon kafaru yedduɓe awliya'uhum weldiɓe maɓɓe ɓen attahudu ko sanamuji ɗin yukhrijunahum hiɗi yaltinaɓe mina nuri immorde annora limanu ila zulumati faadeni ɓe keferu ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji bonɗi ɗo ashabu nari woni yimɓe yiite ngen hum kamɓe fiya nder ton khalidun ko luttoɓe
alam tara ya tinali ha wiɗa ila lladi faade on kefeero haaja ibrahima wenjunoɗo annabi ibrahima ɗum ko numrus bun kan'an fi rabbihi fi wodede joomi makko an atahu llahu lmulka fi allah okkimo laamu ngun id qala ibrahimu tumande annabi ibrahima makuno rabbi alladi ko woni joomi an ko on yuhoyi wurnayɗo wa umitu o wara qala numrus kañum kadi inni ana min kadi uhoyi mi wurnay wa umitu mi waray o inni yoɓe yawɓe adda kasoɓe ɗiɗo ɓe addi kasoɓe ɗiɗo o inni yoɓe accitoya ɓe accino o inni yoɓe waroya ɓe waroya o inni ay min kadi mi wurnay mi waray qala ibrahima annabi ibrahima wi animo fa inna allaha awano allah ya'ti bi shamsi himo addira nange ngen minal mashriqi ka funnange fa ati biya an kadi addiri awa nange ngen minal mahridi ka hirnange fa buhita muga alladi on kafara yedduɗo walla la yaadi o fewnotala ka oma salimina yimɓe toñoɓe ɓen aw kalladi ma wano oya gorko marra feƴƴirnoɗo ala gariyatin e dow saare wayyari saare men haawiya tun ko fukkide ala urusia e dow kippodiji mayre ɗum ko usair ɓe woni wolde ɗo fimum ko saare honde wona wolede fimum kadi ko baytul maqdis kadi ko hombo kadi arno yirbini saare men ko inneteɗo buhtu nassara usair ari ɗon himo ka mbabu makko o dari o daari saare men ko enne o yii ka tawrat no windi wondema mo maayi immitoto allah immintina e maɓɓe mais nde saare ɗo fof no wara saare nden no yirbina mi komno ɗum ɗo fof immintinorto o miiji ɗum tun allah wari mo ɗon duuɓi temedere immintinimo kadi fi hollugol mo ɗum aw kalladi ma wano on gorko marra feƴƴirnoɗo ala qariyatin e dow saare wayi hari saare nden haaliyatun ko fukkinde ala urusia e dow kippodiji mayre qala o miiji ka wonki makko anna yuhoyi hadihi ko honno wurnitirta ɗum ɗo fof allahu allah bada mawti ha ɓaawo mayugol ɓe yimɓe ɗo fof fa matahu llahu allah wari mo ɗon mi'ata amin duuɓi temedere summa basahu refti o immintinimo qala allah dalanimo e konngol malaikajo dari yeeso makko e suura neɗɗo o inni mo kam labista ko yeru jelu ñiiɓuɗa ɗo ha honto waliɗa ɗo qala usair inni labistu mi ñiiɓiɗo yawma ñallal aw bada yawmin ma feccere ñallal qala malaikajo ginnimo balsi ko woni gonga on labista a ñiiɓiɗo mi'ata amin duuɓi temedere fanjour ndaari ila ta'ami ka faade ñamete ma on hari mo jogui ñamete mo jogui kadi jus ko o yara tawi ɗum ha joni dunali o ini mo fanjour ndaaru ila ta'ami ka faade ñamete ma on wa sharabi ka e jaram maɗa lam yatasanna ɗum dunali ha joni mbabu makko kun noon tawi ma yino kadi ko ƴeeɗen tun lutti allah inni koji jooɗi ndaaru ɗo honno mi wurnetirta kum mbabum kun ƴeeɗen fof jolkodiri kum fewti e makko kun aati ko ɗo allah inni mo ɗo wanjour ndaaru ila himari ka faade mbabba ma mban wali naji alaka fiyo men waɗe ayatan mande linnasi fi yimɓe luttuɓe ɓen wanjour ndaaru ilal isami faade ƴiye mbabba mban kayfa ko honno nun sisuha men jolkidirta ƴiyeɗen thumma refti naksuha men suddira ɗe laaman tewu falamma tabayyana lahu ɓaawo ɗum ɓanganimo qala o maki alamu mi ɓurti andude anna allaha jakano allah ala kulli shay'in dow kala hunde gadirum ko wawɗo wa id qala ibrahimu jandotumade annabi ibrahima makuno rabbi jooma arini hollan kayfa ko honno tuhyil mawta wurnitirta mayɓe ɓen qala allah dalanimo awalam tu'min e a gomɗinali ha joni qala o maki bala o miɗo gomɗini walakin kono li yatma inna qalbi ko fiyo ɓernde an nden deƴƴitu qala allah dalanimo fahuz awa nangu arba'atan min attayri colli nayyi fasurhunna loppaɗe o inni ƴettu colli nayyi ɓaɗa faala mi holle ko hono mi wurnitirta mayɓe ɓen ƴettu colli nayyi taƴa hoore nden sonduɓe ko lutti jogoɗa koye ɗen waɗaɗe feere koye ɗen nayyi ɓandu luttudu ɗum hawtitaɗi ɗi fo majji loppaɗi ha wawa fari piyaɗo loppita e leyɗi ɗin ha wawa fari jogoɗa koye ɗen no waɗa tewu ngun fo untuje nayyi ya joƴƴina e pelle daroɗa jogoɗa koye ɗen noddaji ɗi aray ndu be ara siŋo ka hoore mum ka duwano wonde ɗon qala o maki bala o walakin kono li yatma inna qalbi ko fiyo ɓerde an nden deƴƴitu qala allah dalanimo fa hus awa nangu arba'atan min attayri colli nayyi fa suhunna loppaɗi ilayka ka maɗa thumma refti ij'al waɗa allah kulli jabalin e dow kala fello min hunna immorde tewu majji on jus an geɓal ɗum woni unture thumma ɗum hunna refti noddaɗi yatina kadi arete sayan hara hiɗi yacco wa alam andu anna allaha no allah azizun ko tedduɗo laamu hakimu ñeñuɗo e kuuɗe mathalu llazina ko woni misal ɓen yunfiquna dépensa ɓe amwalahum jawle maɓɓe ɗen fi sabilillahi e lawol dina allah kam
ka mathali habbatin no waywa abbere wotere ambatat fuɗinde saba sanabila cawti jeeɗiɗi fi kulli sumbulatin harano e kala cawtol miyatu habbatin gabbe temedere walla yudaifu imo sowidirana baraji liman yasha wonmo faala sowidirande walla wasinu ko yaajuɗo moƴƴere alimum anduɗo hombo handi e mayre alladina ɓen yumfiquna dépensayɗi amwalahum jawle maɓɓe ɗen fi sabilillahi e lawol dina lakan thumma rifti la yutbiuna hara ɓe jokkintinta ma anfagu konko ɓe dépensi mannan wajitugol wala ada wona lorra ɗengal lahum no wodani ɓe ajruhum joddi maɓɓe ɗin inda rabbim kala kala jomi maɓɓe wala khawfun kulol ala alayhim ɓe dow maɓɓe saga ɓe mayata wala hum ɓe onali kadi yahzanuna sunoytoɓe qawlum ma'rufun ko konngol moƴƴugol wa mahfiratun e yaafagol toriɗo ma on khayrum ɓuri moƴƴude min sadakatin e di ittugol sadaka yatba'uha mono jokkita ɗum asan lorra ɗengal si tawi si a okkori on tigi a wowlaymo kadi wowlita ha o mono haray accuɗon wowlanamo konngol moƴƴol ta okkormo haray maru mbuuɗi maɗin ta bonnuɗi wowlanamo konngol moƴƴol lanni par ce que si a okkorimo ha lanni a wowliti kadi poni walla haniyun ko galo halimum muññiɗo e nennugol lette ya ayyuhalladina kono e ɓen amanu gonɗinɓe la tubtilu wota on bonnitir sadakatikum sadakaji mon ɗin bil manni sabu wajitugol manto wal asa e lorra ɗengal kalladi wa on wano on neɗɗo yumfigu dépensayɗo malahu jawdi muɗum riya annasi hara ko fi yinagol e yimɓe ɓen wala yuminu hara o gomɗina billahi allah wal yawmil akhire ñalande sakkitine nen fa mathaluhu misal on ɗon e sadaka mum on ka mathali safwanin no wayi wano fetere alayhi harano e hoore mayre turabum mbulmbuldi fa asabahu heɓande waabilum waabilire ndiyam fa tarakahu waabilire ndiyam ɗan alƴa nden fetere ɗon salda ko ɓowrude no andirɗa noon si waabilire ndiyam sa ƴi hoore fetere nduggu ko wonno kon ɗo fo loota e laaɓa koye si a okkori goɗɗo a wowliti kono baraji ɗin hara yeyi la yaqdiruna ɓe mantotoɓe wawata hettoygol ala shay'in hay e hunde mimma kasabu immorde konko ɓe faggiti walla la yaadi o fenotal qawmal kafirina ɓe yimɓe yeddude wa mathalu alladina ko woni misal ɓen yumfiɗuna dépensa ɗi amwalahum jawle maɓɓe ɗen ibtiha hara ko fi ɗaɓɓugol mardatillahi yarluye allah on wa tathbitan hara hiɓe tabintini ɓe hettoya baraji ɗin min anfusihim ka wonkiji maɓɓe ka mathali habbatin no waywa no abbere wotere bi rabwatin ka mathali jannatin no waywa no ngesa bi rabwatin wonba e tulde asaba ha heɓa mba waabi ɗum waabilire ndiyam fa atat okka ukulaha dimɗe mabba on di fayni cowalle ɗiɗi fa illam yusib ha si heɓali mba waabi ɗum waabilire ndiyam fa tallum heɓa e mba sore wallahu allah bima ta'maluna kala kon ɗo gonde basirum ko sutiɗo aya waddu e yeloto ahadukum goɗɗo mon an takuna lahu nde latantomo jannatu ngesa min nakhilin immorde tamaroje wa anabin e inabuuje tajiri arano ila min tatiha e ley masalan haalu canɗi lahu hara nodanimo fiha ka ngesa toon min kulli samarati kala noneji dimɗe wa asabahu hara heɓimo alkibaru mangu walahu hara emo mari dhurriyatum ɓikkoye duwa fa ulo'ukoye koye janɗali fa asabaha o yiɗa yo heɓu banɗon ngesa isaru nduluru fi harano e mayru naru yiite fatara gandu sunna ngesa mbam kadhalika awa ko wano ni yubayinu llahu lakum allah ɓanginiran taw allah ayati firo ayeje makko ɗen lallakum bela jonon tatafakkaruna o miijitoto ya ayyuhalladina kono e ɓen amanu gomɗinɓe anfigu dépense min tayyibati laaɓuɗi dagiɗi ma kasabtum konko faggiti ɗon wa mimma akhrajna lakum ɓe konko men yaltinani o min al ardi immorde ka leydi wala tayammamu wota on faando alkhabisa ko soɓi kon ko ɓuri kanude kon minnu immorde jawdi mon ɗin tunfiquna itton ɗum ɗon sadaka walastum hara onon tigi on wonali bi akisihi jaɓayɓe ɗum si on okkama illa an tuhmidu si wonade munnoton guite mon fihi e jaɓugol ɗum si tawi hara ko banana okkitirta ko ñoluɗi ɗin tun si ko lemune okkitirta ko ñoluɗe ɗen moƴƴe ɗen jogitoɗa hara an tigi si a okkama ko ni jaɓirta wo kala ko anda sa okkama ko ni jaɓirta an katta hokku ɗum goɗɗo ko ɗoni wala tayammamu wota on faando alkhabisa ko soɗi kon minhu immorde e artikaji mon ɗin tunfiquna hara ko ɗum ɗon ittoton sadaka nafkon ɗum walastum hara tigi onon tigi on wonali bi akisi jaɓayɓe ɗum si on okkama illa an tuhmidu si onande munnoton guite mon fi e jaɓugol ɗum wa alamu ande anna allaha no allah kaniyun ko galu hamidu yetteteɗo ashaytanu ko sheytane ya'idukum woni on hulɓinirde alfagra basal oyna sa okkitiri jawdi lannay wa yamurukum o yamira on bil fasha'i guddan wallahu allah noon ya'idukum himo fodude on mahfiratan yaafagol on minnu immorde ka makko o fadlan e arsike walla wasinu ko yaajuɗo moƴƴere alimum anduɗo hombo hande e mayre yu'til hikmata himo okka gandal e faamu man yasha on mo faala okkude
wa man yutal hikmata kala okkaɗo gandal e faamu faga duutiya gonɗi haray o kama hayran kathiran moƴƴere heewde wa ma yadhakkaru kono waajitortako de misi alqur'ana illa ulul albab sona jomiraɓe haqqillaji ɓe wa ma anfaqtum kala ko nafkuɗon min nafagatin immorde e sadaka aw nadartum ma takkuɗon min nasrin immorde e takke fa inna la no allah yalamuy mondi fi muɗum o yoɓayon wa ma li zalimin ala na toñoɓe ɓen min ansarin walloɓe in tubdu sadaqati si on feññini sadakaji ɗin fani imma hiya ɗum no moƴƴi ha wa in toffuha kono si on suuɗiɗi wa tutuha on okkiɗi alfugara a wasuɓe ɓen fa huwa ko suuɗugol ɗigol hayrun lakum ɓuuri on moƴƴande wa yukaffiru ankum o montanayi on min sayi'atikum bonɗi mon ɗi walla bima tamaluna kala kon ɗo golde hadirun ko humpitiɗo laysa alayka laataki no fawi ma yo nelaɗo hudahum fewnugol yimɓe ɓen peewal ngal tigi ko allah fewnata ko nelaɓe ɓen andi peewal ko ɗiɗi peewal gono toon ko tindingol on tigi waɗu ɗum ɗo accu ɗum ɗo ko ɗum ɗon tagaɗo wawani tagaɗo maintenant ngala peewal ka ɓernde ga jaɓugol ngol gonga on ɗum tagaɗo wana ɗum tagaɗo ko wawanɗa goɗɗo ko wajagol mo mais fi yo jaɓu ɗum ko allah wawi ɗum ɓernde makko ne a watande manipilude ko waɗi ɗo ko Sa'id bun Jubair anna almuslimina kanu yatasaddaquna ala fugarai ahli zimma falamma kasura fugara'u almuslimin qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama la tatasaddaqu illa ala ahli dinikum fa nazalat hadhihi al-aya mubiyatun lisadaqa ala man laysa min dini l-islam. Ok, ko waɗi ha o aya ɗo tippi laysa alayka hudahum ino andi Sa'id bun Jubair wondema julɓe ɓen hari julɓe ɓen ɓe okkoray waasuɓe hara na julɓe kono haray ɓe haldi ko inete kon ahlu zimma ɓe ɓe nelaɗo haldi ɗuno e mum o accay ɓe ɗon ara o waɗataɓe goɗɗum o raɗotako ɓe mais so nangodiri e sirkoɓe ɓen ɓe ukkitotako joni ɓen inaɓe julɓe kono hari noon julɓe ɓen sino wadde sadaka okkorayay ɓen joni noon ɓay julɓe ɓen tigi waasuɓe ɓen ɗuuɗi ha ka julɓe ɓen nelaɗo maki ok joni wota on okkor mo wona julɓe sadakaji mon ɗin okkore julɓe ɓen yimɓe ɗimmoɓe ɓe ɓe kafuɗon diina on faami fa nazalat hasil aya oɗo noon tippi aya on tippi e nelaɗo laysa alayka laataki no fawi ma yo nelaɗo hudahum fewnugol yimɓe ɓen nelaɗo andi ɗon kisan oɗo aya mubiyatun li sadaka o daginanayi woni sadaka on ala man laysa min dinil islam haymo wonaka julɗo on faamine allah yetimo laysa laataki yo nelaɗo alayka no fawi ma hudahum fewnugol yimɓe ɓen walakinna allaha kono ko allah yaadi fewnata man yasha on mo faala fewnude wa ma tunfiqu kala ko sakki ɗon min hayrin immorde moƴƴere fali anfusikum ko fi wonkiji mon ɗin waɗan ɗon wa ma tunfiquna wota on sakko noon illa ibtihaa si wona hara ko fi ɗaɓɓugol wajhillahi weltare allah nde wa ma tunfiqu kala ko sakki ɗon min hayrin immorde moƴƴere yuwaffa ilaykum baraji ɗin timminante on wantumara ono la tuzlamun on toñetake lil fuqara'i sadakaji ɗin ko fi wasuɓe ɓen alladina ɓen usiru sakkaɓe fi sabilillahi e lawol tonugol dinala kan la yastatiuna hara ɓe wawata darban wayasugol fil ardi ka leydi yasabuhum no sikka ɓe aljahilu on majjaɗo fi maɓɓe ahniya ko ɓe alɗuɓe minatta affufi saabu renagol angal toragol tarifum a andiraɓe ɓe simahum mandeji maɓɓe ɗin la yasaluna nasa ɓe torota ko yimɓe ɓen ilhafan e fantingol wa ma tunfiqu kala ko sakkiɗo min hayrin immorde moƴƴere fa inna allaha no allah bi e ɗum alimu himo andi fi mum o yoɓayon alladina ɓen yunfiquna sakkotoɓe amwalahum jawle maɓɓe ɗen billayli jemma wannahari e ñalorma sirran e gundo walaniyatan e kene falahum noɗan ɓe ajurum joddi maɓɓe nin inda rabbim kala kala jomi maɓɓe wala khawfun kulol ala alayhim ɓe ɗo maɓɓe sanga ɓe mayata wala hum ɓe wonali yazanuna sunoytoɓe alladina ɓen yakuluna riba ñamayɓe riba la yagumuna ɓe immitoytako ka gabruji maɓɓe ñande dargal illa kama yagumu si wona wano immorta alladi on yatakhabbatuhu mo suƴƴitata ɗum ashaytanu cheytanuru minal massi saabu memugol mo ko won ɗum woni ɗum kala ñamowo riba si o immitoyke ñande dar hara mo niggi naggannade o yata o feewa dhalika ko defi ɓe o niggi naggannagol bi annahum ko saabu no kamɓe ƴaaluɓe wi'ino innamal bayu andu no ngeygu mithlu riba no wayi wa riba ɓenni julagol ko ɗaɓɓugol tono donc ñawlingol goɗɗo fi ɗaɓɓugol kadi tono ɗum ɗon kadi o fof ko ɗaɓɓugol tono o donc riba awa no wayi wa commerce ko gotum wa ahallallahu lbaya allah noon o dagini ngeygu julagol ɗaɓɓa tono wa harrama riba mais o harmini riba a wata ñawlude goɗɗo $500 fi yo yoɓi to e $600
ko ɗum woni wa ahallallahu bay ahalla dagini ngeegu wa harrama riba o harmini riba faman ja'ahu kala mo ari muɗum mawisatun waaju min rabbihi immorde ka joni makko fantaha o haɗiti e ñamugo riba falahu haray no wodani mo ma salafa ko feƴƴuno kon wa amruhu haray fiyake makko on ilallahi no faade ka Allah si Allah no faala yaafomo simo faala o lettamo wa man aada kala fillitiɗo ñamugo riba ɓaawo o waajama fa ulaika ɓen ɗon ashabu naari woni yimɓe yite nge hum kamɓe fiye ha nder ton haalidun ko luttoɓe yamhaqullahu riba Allah mehay jawdi riba wa yurbi sadakat o ɗuɗɗina jawdi ittetendi sadaka e mum walla la yuhibbo yiɗa kulla kaffarin kala dulluɗo athimin junubinɗo innal ladina no ɓen amanu gomniɓe wamilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi wa aqamu salata ɓe ñinni julde nde wa atahu zakata ɓe totti zakka on lahum noɗan ɓe ajruhum joddi maɓɓe nen inda rabbim kala hara jomi maɓɓe wala khawfun kulol ala alayhim ɓe dow maɓɓe wala hum ɓe naali yasanuna sunnoytoɓe ya ayyuha alladina kono ɓen amanu gomniɓe ittaqullah huule Allah wa dharu tertoɗo ma baqiya konko hedditi mina riba immorde riba in kuntum so laatike mu'minina kon gomniɓe fa in lam tafalu so waɗali ɗum fa adanu awa hebilane bi harbin gere minallahi iwrayɗo ka Allah wa rasuli nelaɗo makko wa in tubtum si on tuubi falakum no woɗani o ru'usu amwalikum ko e jawle mon ɗen la taslimuna on toñata wala tuslamuna on toñetake wa in kana si ñawliɗoma on laatike dhu usratin ko sattiraɗo fa naziratun haray ko habbitagol mo ila maysaratin ha ñande hoyanimo par ce que ko honto lasili riba on ko honno riba ardiri si ɓe ñawlodiri no fewdo ka jahiliya si a haldi e mo ñawluɗa on mi arana e mbuuɗi an ɗi ñande sappo nduɗo lewru si on tigi arani mbuuɗi mum ɗi ñande sappo si tawi ñawliɗo on heɓali o enna a mi heɓali joni muññanolan ha ñande sappo e joyi kadi o yayna ok mi muññantoma kon noon a ɓeyday seeɗa ɓeyditen 5 dollars e hoore 50 dollars ko ñawnoɗa ko si o aroyi kadi ñande sappuji a heɓali o enna muññawlan kadi ha le 20 o enna gasi mi a ɓeyday kadi 5 oya wakkilo ko ni riba ardil joni noon ko honɗum goɗɗo ñawlanto wona ko fiimo maapi ok si ñawliɗoma on tawi fewdo ɗon o mara ko waɗantamo ko piiji ɗiɗi ko habbagol mo ha ñande hoyanimo ɓay ñande goo hoya luttata sattugol tum ma okkamo ko ñawli kon imam Bukhari fewdo ko woni paykun to sokun o wumiɗi ben makko maayi ko kanko to e biro makko e koto makko luttiɗi o wumiɗi biro makko tawi no julɗi moƴƴa no torade Allah yo Allah junniti kumpay ko makko gite makko ɗen kawtal jo biro makko no ñawli biro makko ñamande ñande go biro makko arani ñamande nde debbo on inni mi heɓali biro makko debbo on inni joni ɓay a ari tike ɗo mi heɓali habbolam mi yaa denɗira wanno ɗo mi ñawlo o mi ara mi yoɓe biro Bukhari on inni ñawloɗa ñamande fi yoɓiɗi ko ñamani ni biro makko inni awa joni mi hokkima ñamande debbo on inni a hokkilamo inni debbo on inni yo Allah junniti kum ɓikkum ma ɗe gite makko ɓay kum ok nde ñande jemma ɗon biro makko ñande o waɗa e torare Allah no toro Allah junnitanan kum pay ko gande e gite ɗandi tun debbo si mawdi makko ma yaccidimo pay koye to sokoye gokku noon jukki ɗon ayi probléme o biro makko waɗi torare nden waali o waali jemma ɗon o hoyɗi annabi Ibrahima no ara e makko annabi Ibrahima ari e makko annabi Ibrahima inni mo ko wonɗa torade fi kum pay kumma e o debbo mo okkuɗa ñamande nden ɓayno sattira o inni yo Allah junnitu ɓiɗɗo ma o gite ɗen bon wo Allah imminila mi yetoma ɓiɗɗo ma on yii ɓay kum kunna waali ka chambre mum kum fini toon o daari o tawi mo yiɗi piiji ɗin fof ka suudu o dogi mo yaltude mo yina nene mi yii mo nodde biro makko fini tawi no hoyɗute ɗon biro makko fini nangi pay o inni a yii o inni mi yii o daari piiji ɗin fof wonanmo ɗum ɗo kono ɗon o daari o inni andi ka fewdo ka findinɗa lam tawi annabi Ibrahima miɗo hoyɗude mari yetade lan wondema ɓiɗɗo an o yii ari noon koto makko ɓay biro maɓɓe o ki o debboɗa ñamande nden hawkimum ɓe ari biro makko inni mi yaniɗa ñamande nden kono mi hokkimo par ce que o heɓali tun ɓiɗɗo makko a fon koto Bukhari oni mais nene ko honɗum okkirɗamo ñamande enen ɗandi enen kadi en hiɗen maapi biro makko inni enen a yiyali ko Allah ini kon ka Qur'an wa in kana zu usratin fa naziratun ila maysara si ñawliɗoma on no sattira ko ya habbuma ñande hoyanimo koto Bukhari on inni awa a habbotono mo noon ha ñande hoyanimo hara o kaalimo tun o nene makko inni mais a yiyali ko waɗi ɗon mbawa ɗon wa an tasaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun o inni déjà ko nde okkotomo ñamande nden ɓuuri moƴƴude a yiyali ko ɗum ari ɓawo ɗon joni noon ɓiɗɗo makko o yii
Bukhari immi o wonji plus de 70 000 hadis authentique hadis buluji capanɗe jeeɗiar mo woni donc jonno kono si tawi an a ñawlike goɗɗo tawi ko fewndo ka sattiraɗa ɗon e ndayon ɓeydu kadi ñamande ida anndi lenɗa no sarti ay wa in kana si ñawliɗo ma on laatike du usratin ko jon sattende fa nasiratun haray ko habbitagol mo ila maysaratin ha ñande hoyanimo wa anta saddaɓu ko nde okkitirton tode ñamande nden si tawi oya mara hayrul lakum ɓuri on moƴƴande in kuntum so laatike talamuna hiɗo gandayno wattaɓu hule yawma ñalande turja'una nde ɗon rutte fi e muɗum ilallah e faade kala thumma tuwaffa refti timminane kullu nafsin kala wonki ma kasabat konko ki faggiti wa umar kamɓe la yuslamuna ɓe toñetake ya ayyuha alladina kono ɓen amanu gomɗinɓe ida tadayantum si on ñawlodiri bidayni ñamande ila ajalin ha e lajal musamman toɗɗangal faktubuhu winde ñamande ɓe wal yaktubi yo windu baynakum hakkude mon katibum windowo bil adli no nunɗiri wala ya'aba wota salu katibum windowo on an yaktuba nde windata kama allamahullah wano allah andinirmo noon windugol fal yaktubi yo windu wal yumli lilladi yo fitumo on gorko alayhi moni e dow muɗum alhaqqu haqqe ñamande nden wal yattaqilla yo hulo allah rabbahu joomi makko wala yabhas haraw ɗuytali minnu ka ñamande shay an ay hunde fa in kana si laatike alladi on alayhi mo woni e dow mum alhaqqu haqqe ñamande nden safihan ko komojo aw da'ifan ma ko lo'uɗo aw la yastatiu ma hara o wawata ay yumilla huwande kanko fitata windowo on fal yumlil haray yo fitu windowo on waliyuhu waliyu makko on kanko wonɗo ñawlade on bil adli no nunɗiri wastashhidu seedintine shahidayni seedeɓe ɗiɗo min rijalikum min morde worɓe mon ɓen fa in lam yakuna si ɓe laataki rajulayni worɓe ɗiɗo fa rajulum waɗe gorko goto wamratani e sonnaɓe ɗiɗo mimman tardawna immorde ɓen ɓe wela ɗon min ashuhada immorde seedeɓe anta dilla fi hara si yejjitoyi ihdahuma goɗɗo e rewɓe ɓen fa tudakkira andintinaymo ihdahuma goɗɗo maɓɓe al ukhra oya wala ya'ba wota salu ashuhada u seedeɓe ɓen idha ma du'u si ɓe noddama seyditagol wala tasamu wota on haaɓu an taktubuhu nde windoto ñamande nden sahiran woni ko fanɗude aw kabiran ma ko janɗude in ila ajalihi ha e lajal magga dhalikum ko windugol mo ñamande nden aksat ɓuri nunɗugol indallahi kala wa aqwam ko ɗum ɓurata tabintingol li shahadati fi seeditagol hiɗon ñawlodiri wa adna ko ɗum ɓurata ɓattinde allah tartabunde on sikkitotako illa an takuna si wona ɗum laato tijaratan julaku haadiratan fewndigu to diruna ha ngoyi ɗon yiltidira baynakum hakkude moɗon fa laysa ɗon laataki alaykum no fawi on junahun bakkato allah taktubu ha si on windari ɗum ɗon wa ashidu seedintine ida tabayatum si on yeeyodiri wala yudarra wota lorrire katibum windowo on wala shahidum wona seede jon duwa kadi lorrede wa in tafalu so on waɗi ɗum fa innahu no ɗum fo sogum ko yaltugol e ɗoftare noon bikum e moɗon wattagullah huule allah wa yuallimukumullahu allah janna on walla bi kulli shay'in kala hunde alimum ko andude wa in kuntum si on laatike ala safarin hiɗon e hoore wayasi walam tajidu on heɓali katiban windowo farihanum haray ɗon ko tiginde maɓe buuɗa tum ko ñawluɗo on hino jogito siɗa ñawlude goɗɗo ñamande on windali haray si tawi hiɗa faala aray ñawluɗo mo wonɗa ñawlude on haray yo junne goɗɗum ko yimɓe ɓen andirimo piwum makko jogitoɗa ɗum ɗon kon garanti hara si o yeddi o inni o ñawlakima a hollay ɗum yimɓe ɗimmoɓe makko ina mais on andiramo kum piwum ɗo ko ɗum ɗo woni ko ɗum o junnimi garanti maɓe buuɗa ko ɗum ni ko ñawluɗo e tiginde ko ñawluɗo on hino jogito fa in amina si hoolike noon mbaɗugum yoga mo mbaɗan yoga so tawi ɗon hoolodiri fal yo addi haray yo tottu allah yon otumina hoolaɗo amanata hu hoolare ko hoola kon haray ɗon hay si on windali hay si o junnalima hunde kono noon haray ñawliɗo mo si a fewtigoɗani no millan hoolima ta en windu e piita junnan fuymi ñawlete haray kanko kadi yo yaltani ka hooliɗamo ɗon ko ɗoni fa in amina si hoolike ba'dukum yoga mon ba'dan yoga fal yo addi awa yo tottu allahi on utumina hoolaɗo amanata hu hoolare ko hoola kon walla yattaqilla kanko kadi ara yo hulu allah rabbahu joomi makko wala taktumu shahadata wota on suuɗu seede yagal ko seeditoto kon hiɗon ñawlodiri wa man yaktum ha kala suuɗuɗo ɗum fa innahu on ɗon aafimum haray jumbi qalbuhu ɓernde makko ne walla bima ta'maluna kala ko won ɗon gollude alimum ko anduɗo lillahi ko allah wodani tagugol e jeyugol ma fi samawati kala ko woni ka kammula ma fi larde kala ko woni ka leydi wa in tubdu si on feññini ma fi anfusikum konko woni ka wonkiji moɗon aw tufuhu ma on suuɗi ɗum yuhasibukum bihi llahu allah hasbiray on ɗum o ñawitiray on fa yahfiru o yafano liman yasha on mo faala yafade
wa yu'adhibu letta man yasha mo faala lettude walla ala kulli shay'in do kala hunde gadirun ko wawdo amana rasulu nelaɗo on gomɗini bima unzila konko tippina ilay faade makko min rabbi morre ka joomi makko wal mu'minuna gomɗinɓe ɓen kadi gomɗini ɗum kullun kala maɓɓe amana billahi gomɗini allah wa malaikati e malaikaɓe makko ɓen wa kutubi e defte makko ɗen wa rusuli e nulaɓe makko ɓen la nufarriqu men sendidirta bayna ahadin hakkude ay goto min rusuli immorde e nulaɓe makko ɓen wa galu ɓenni sami'na men nani konngol ngol watana men ɗoftike yamirore nden kufranaka men torike ma yaafu e on rabbana joomi amen waylayka ko faade ka maɗa almasironi jaajorde tagee fongol la yukallifullahu allah defata nafsan wonki illa wusaha sona berutaga makki on la on andi o aya ɗo ayɓay allah inni ɗo si a fennini ko woni konka wonkima ma a suuɗi fo e mum o ñawitirte sahaba ɓen ɓe maapi ɓe ari kanaa ɓenni men heeɓi probléme ɗum ɗo no maapini men si tawi allah nangitira men hay fi koko men miijoto ka wonkiji amen min marale feere ɗum ɗon awa ɗo min maapike nelaɗo maki gomɗine tum ɓeyni ok ɓe gomɗini ɓay aynon aya on ari amana rasulu nelaɗo on gomɗini bima unzila ilay ko tippinako e makko min rabbimore wal mu'mina gomɗinɓe ɓen kadi gomɗini ɓay ɓe gomɗini ay allah addo yeeso ɗo noon oyni la yukallifullahu nafsan illa allah fawata wonkisinako ki wawa donc honɗum woni ɗum kala ko annduɗa ko woni kon e gon nder wonkima kin ko a wawata kon contrôle de allah inni o yaafike noon si ɓe foofi ɓe joƴƴinti narina ɗum ɗaɓe maapike innugol ko miijoji ma ɗi fof a nangguitirte ayi allah inni ɓe noon la yukallifullahu allah fawata nafsa wonki wo wonki illa wusasona birutaga makki laha noɗaniki ma kasabat konko ki fakkiti ko moƴƴi wala ya yanta e makki kasabat konko ki fakkiti ko boɗi ɓenni rabbana joomi amin la tu ahisna wota jogitormen inna sina si min yejjiti aw akhta'ana ma men falji men wooɓi rabbana joomi amen wala tahamil wota rondu alayna e dow amen isran dolle kama hamaltahu wano rondirnoɗa ɗum alalladina e dow ɓe amin qablina adinoɓe men ta faw men sari aji sattuɗi sifa ko fawnoɗa kon bani israila sari aji maɓɓe hayɗo teddi o yaali kamɓe tubugol maɓɓe ngol ko wartidirgol ma si soɓe memima ɗo ko na lootugol ko taƴugol itta ay hari kamɓe no sattiya ko ɗum woni wala tahamil wota rondu alayna e dow amen isran dolle ɗum woni sariyaji sattuɗi kama hamaltahu wano rondirnoɗa ɗum alalladina e dow ɓe amin qablina adinoɓe men ɓenni kadi rabbana joomi amen wala tuhammilna wota defu men mala taqata lana bihi konko men mara feere mum wa afu anna yaafo men wahfir lana hafran men warhamna yurmina men anta maulana ko amwoni heftuɗon fi amen fansurna wallu men alal qawmil kafirina e dow yimɓe heferɓe ɓen suratu ali imran simore fi ɓeygore cheikh imran no jante e maggol bismillahi rrahmani rahim yo allah ko barke bismillahi rrahmani rahim alif lam mim ko allah tun andi ko muy e ɗe karfe makko ɗo tati allahu allah la ilaha ala reweteɗo e gonga illa wasona kanko alhayyu ko wuurɗo mo mayata alqayyumu duumiɗo e laamu nazzala o tippini alayka e dow maɗa yo annabijo alkitaba deftere nde milak e gonga musaddigan hinde gongiɗi lima bayna yadayi ɗen defte arɗe yeeso mayre wa anzala o tippini at tawrata tawre tan wallinjiila e linjiila o min qablu ko adi hudan ɗe fof ko pewallinnasi ti yimɓe ɓen wa anzala al furqana o tippini kadi sembidirde nden gonga e fenane inna alladina no ɓen kafaru yedduɓe bi ayatillahi ayaji ala ɗen lahum noɗen ɓe adabu lette shadidum tiiɗuɗe walla azizum ko tedduɗo e laamu ɗum tigamin jollette inna allaha no allah la yahfa suuɗota ko alay e makko shay'un ay hunde fil ardi ka leydi wala fi samai wonaka asama huwa alladi ko allah woni on yusawwirukum mono mbaɗina on fil arhami ka rengaji neniraɓe mon ɓen kayfa yashau mbaɗi wono faalira la ilaha ala reweteɗo e gonga illa wasona kanko allah azizu ko tedduɗo e laamu alakimu ñeñuɗo e kuuɗe huwa alladi ko allah woni on anzala tippinɗo alayka e domaɗo e annabijo alkitaba deftere nden min huno e mayre ayatum ayaje muhkamatu ñeñaɗe hunna ko ɗen ummul kitabi yoni lasili deftere nden wa ukharo e goɗɗe go mutashabihatun jilɓuɗe nanduɗe fa amma alladina amma ɓen fi gulubihim ɓe woni ka nder ɓerɗe mum zayhum o ñaare fa yattabiuna ɓen no jokka mata saba konko jilɓi minno e ayeje ɗen ibtihaa fi ɗaɓɓitugol alfitnate fitna wabtihaa e ɗaɓɓitugol tawilihi firo majje wama yalamu andata noon tawilahu firo ɗen ɗon illallah sona allah ɗum ko wano ko koye nder alif lam mim ma ha mim alif lam ra ɗum ko allah tun andi firo mum warrasihuna tutiɓe ɓen fil ilmi ka gandal yaquluna ɓen no wiya amanna bihi min gomɗini ayeje ɗen kullum kala majje ɗe feeñuɗe firo mum e ɗe jilɓuɗe min indi rabbina koye morre ka joomi amen wama yadhakkaru waji tortako ɗe misi alqur'ana illa ulul albab sona jomiraɓe haqqillaji ɓen
rabbana joomi amen la tuzigh wota oñu qulubana ɓerɗe amen ɗen bada ida ɗaytana ɓawa fewni men wa hablana okkumen min ladunka e murre ka maɗa rahmatan yurmede innaka noon antal wahabu an woni dokko rabbana joomi amen innaka noon jami unnasi ko a moɓitoyowo yimɓe ɓen li yawmin e ñalade laara e bade sikki ala fi e muɗum inna allaha nolla la yuhlifo lundata ko almi aada fodore nden inna alladina no ɓen kafaru yedduɓe lan tuhniya anhum duncanoytaɓe amwaluhum jawle maɓɓe ɗen wala awladum wona ɓiɓɓe maɓɓe ɓe minallah immorde lette allah ɗen sayya hay hunde wa ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji bonɗi ɗo hum ko kamɓe waɓuɗum nar woni huɓɓitirteɓe yiite ngel ka da'abi ali fir'aun alhaali maɓɓe no waywa yimɓe fir'auna ɓen walladina ɓe min qablihim adinoɓe fir'auna kaddabu ɓen kadi fennuno bi ayatina ayaji amen ɗen fa akhadahumullahu allah nangitirɓe bi zunubihim saabu junubaji maɓɓe ɗin walla shadidu ligaɓi ko tiɗuɗo lette qul ma kan yo nulaaɗo lilladina fi ɓen kafaru yedduɓe sa tuhlabuna on foolete wa tusaruna moɓe ɗon ila jahannama faade ka jahannama wa bi'sal mihad boni daɗɗude ɓay ko yite ko fiyon ɗum o aya ɗo tippani sababu nuzul o ɗo on lamma asaba rasulullahi sallllahu alayhi wa sallama quraysan bi badrin wa raja ila al madina ko ɓayne laaɗo ɓay gere on badri feƴƴi ɓay ɓe fooli ka badri quraysankoɓe yiltitino madina jama al yahud fa qala lahum o moɓidiri al yahudankoɓe o inni ɓe ya ma'shar al yahud kono yo jama al yahudankoɓe aslimu koni silme qabla an yusibakumullahu bima asaba quraish ko adi allah waɗude on sifa ko waɗi kon quraysankoɓe faqad araftum gomɗi o non hiɗon andi annino min nabiyun komi annabajo mursalum komi nelaɗo kadi par ce que on yii ɗum ka tawrate ka linjil fa qaluɓe innimo ya muhammad hey ko an yo muhammad ɓe inni la yahurrannaka min nafsika annaka qatalta nafaran min quraish kanu akhbara yani juhalan la ilma lahum bil harb ɓe inni he nelaɗo wota ɗayne goy ko fooluɗa ɓe quraysankoɓe ɓen ko majjuɓe noon ɓe faama ɓe anda technique guere ɓe wawata piiro si ko fooluɗa ɓe ɗo ɗaynima ha a sikki a foolay men haray a fayi innaka wallahi law qataltana la arafta anna nahnu rijal ɓenni men wondi menen si a falji ha ayni a piiriday amen a anday komin ɓiɓɓe worɓe tigi ɓay ɓe jaburike mo noon wa annaka lam talqa mislana ɓe yeetimo ɓe inni a taway ɓe fottunoɗa ɗa quraysh ɓen menen e ɓen naame gotum fa anzalallahu allah tippini ɗon e nelaɗo allah inni yeetoɓe qul ma kan yo nulaɗo lillazina fi ɓen kafaru yedduɓe sa tuhlabuna on foolete go wa tuhsharuna moɓe ɗon naɓe ɗon ila jahannama faade jahannama o bi salmiyal boni daɓɓe kayde allah yeeti nelaɗo awa yeetoɓe on ukkodira e pi foolaɓe kadi ko ɗum woni sababu nuzul makko o inni qad kana lakum gomɗi laatanike on ayatum mu'jiza fi fi'atayni e fi ɗi feddeji ɗiɗi iltagata fottunoɗi ñande badri fi'atum fedde goto qatilu no haɓude fi sabilillahi e laawol townugol dina Allah kan wa ukhra ndeya kafiratun ko yeddude yarawnahum heferɓe ɓen no yiyayno julɓe ɓe mislayhim yeru maɓɓe laabi ɗiɗi ra'ayal ayni giiɗe gite walla yu ayyidu himo sembinira bi nasrihi ballal makko ngal man yasha on mo faala inna fi dhalika woni ko janta ɗo la ibratan tasakuye li ulil absar fi jomiraɓe gite ɓernde ɓen zuyyina cuɗanaba linnasi yimɓe ɓen hubbu shahawati yiɗugol tuyoji ɗin minan nisa'i ka rewɓe wal banina e ka ɓiɓɓe worɓe wal qanatiril muqantarati e ka jawle moɓaɗe min azzabi immorde kange wal fiddate e kalise wal khaylil musawmati e pucci madinaɗi walla nami e mumine muradi wal harfe e remuruji dhalika ɗum ɗo fop mata'ul hayati dunia ko dakammewul gurnan aduna lannay kum walla indahuno ka makko husnul ma'ab ko ɓuri moƴƴude e ruttorde ɓul mako yo nulaɗo aw nabbiukum yomi yeeto on bi hayrin ko ɓuri moƴƴude min dhalikum ɗi piiji ɗi jantana ɗon ɗo lilladina no wodani ɓen ittagaw huluɓe inda rabbim ka joomi maɓɓe jannatum aljannaji tajri harano ila min tahtiha ele majjal anharu canɗi khalidina koddiraɓe lutinede fiya nder toon wa aswajum e sonnaɓe mutahharatul laɓɓinaɓe e fiilordu wa ridwanum e welayeji minallahi iwruɗi ka allah wallahu allah basirum ko sutiɗo bil ibadi kuuɗe jiyaɓe ɓe
alladina ɓen yaquluna wiya ɓe rabbana joomi amen innana no menen amanna men goɓɗini faghfir lana hafran men dunubana junubaji amen ɗi waqina dandu men azaba nari le peyite gen asabirina ɓen muñotoɓe fewdo sattede wasadiqina ɓen gonguɓe ka imanu muɗum walqanitina ɓen yankiniɓe wal munfiqina ɓen sakkotoɓe wal mustahfirina ɓen insinotoɓe bil ashari ka waɓutu wendoji shahida allahu allah seeditike annahu wondema la ilaha ala reweteɗo e gonga illa wa sowna kanko wal malaikatu malaikaɓe ɓen kadi no seediti ɗum wa ulul ilmi jomiraɓe gande ɓen qa'iman ko ñiɓuɓe bil qisti e nunɗal wa ulul ilmi jomiraɓe gande ɓen kadi no seediti ɗum qa'iman ko ñiɓuɗo kanko allah bil qisti e nunɗal la ilaha ala reweteɗo e gonga illa wa sowna kanko allah sisu ko tedduɗo laamu alakimu ñeñuɗo e kuuɗe inna dina no dina jaɓetega kan indallahi ka allah al islam ko jebbilagol ngol islam wa mahtalafa lutodirano alladina ɓen utul kitaba okkaɓe defte illa min baadi ma jaahum sowna ɓawde arnoɓe al ilmu gandal ngal bahiyanka gañanidi baynahum hakkude mabɓe wa man yakfur kala yedduɗo bi ayatillahi ayaji allah ɗen fa inna allaha no allah sariul hisabi ko yakkiɗo asbore fa in hajjuka si ɓe wenjima yo nelaɗo fa ɓul mako yo nelaɗo aslamtu mi jebbilani wajiya yeeso angol lillahi allah wa man ittabani e ɓen jokkuɓelam wa qul ma kan lilladina ɓen utul kitaba okkaɓe defte wal ummiyina e ɓen arabeɓe a aslamtum e on jebbilike fa in aslamu si ɓe jebbilike fagadita dawgom ɗi haray ɓe feewi wa in tawallaw si ɓe ɗurike fa innama alayka andu an ko fawima albalaku ko yettingol tunnulal ngal wallahu allah basirum ko sutiɗo bil ibadi kuuɗe jeyaɓe makko ɓen inna alladina no ɓen yakfuruna yeddaɓe bi ayatillahi ayaji allah ɗen wa yaktuluna annabiyina ɓe wara annabaɓe allah ɓen bi hayri haqqin ko alda e gonga wa yaktuluna ɓe wara alladina ɓen yamuruna yamiraɓe bil qisti nun ɗangal minan nasi immorde ka yimɓe ɗum ko bani israil fa bashirum humpituɓe bi adabi nodani ɓe lette alimin musuɗe ulaika alladina ko ɓewni ɓen habitat fuwi amaluhum golleji maɓɓe ɗin fi duniya kaduna wal akhirati ka lahara wa malahum alanaɓe min nasirina walloɓe alam tara e atinali hawiɗa ila alladina faade ɓen utu okkaɓe nasiban geɓal minal kitabi immorde ka deftere tawrat yudawna hiɓe nodde ila kitabillahi faade deftere allah nden liyakuma fi yo ñaawu bayna o makkude maɓɓe summa riftiyata walla huccita fariɓum fedde minume maɓɓe womar kamɓe muuri ɗuna ko ɗuriɓe gonga on dhalika ko defi ɓe ɗum mbiyannam ko sabuno kamɓe gaaluɓe wi ino lanta massanannaru menen yiite nge mematamen illa ayaman sowna beru ñalɗi tumma dudatil lintaɗi wa harrahum jamfiɓe fi dinihim ka dina maɓɓe ma kanu konko ɓe latno yaftaruna eɓe fefindo fa kayfa ko honno alhaali maɓɓe on wayiroyta ida jama'anahum si men moɓoyiɓe li yawmin e ñalade laara bande sikki ala fiye muɗum wa wufiyat timminane kullu nafsin kala wonki ma kasabat konkoki faggiti wa umar kamɓe lawslamuna ɓe toñetake qul mako yonulaɗo allahumma ya an allah malikal mulki ko an woni jeyɗo laamu ngun tu'til mulka hiɗa hokka laamu ngun man tasa on mo faalaɗa okkude wa tanzi'ul mulka hiɗa wippita kadi laamu ngun mimman tasa e jungo on mo faalaɗa wippitude ko fiyonndu o aya ɗo tippani sababu nuzul o lamma ftataha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama makka ko ɓaynelaɗo allah udditanimo makka wa wa'da ummatahu o fodi noon mofte makko ɗen mulku faris wa rome wondema ɓe heɓay ko ɓuri farisiyankoɓe ɓen e romiyankoɓe ɓen wa qala al munafiquna wal yahud al yahudankoɓe ɓen e nafiqiɓe ɓen inni hayhata min ayna li muhammad mulku faris wa rum enni hey ɗum waɗata konto mamadou konto muhammad ittata ɗum yeru mulku laamu ko farisiyankoɓe jogui kon e rumiyankoɓe ɓen kon ngo fodirta ɗum wondema ɓe yimɓe makko ɓe heɓoyay ɗum ɓe enni hum a azzu wa amna'u min zalika ɓenni ɓen e ɓeɗo wona gotum alam yakfihi makka ɓenni est ce que makka tun yonali o ko allah waɗanimo kon makka kuymo tijjade kadi allah waɗanayi goɗɗum ngo ko ɓuri ko okkimo kon makka ɗon hatta tami a fi mulki faris wa rome ha o tamƴino heɓugol sifa laamu farisiyankoɓe ɓen e rumiyankoɓe ɓen nafigui ɓen alyahudankoɓe wolɗum tum fa anzalallah allah tippini o enni ɓul ma kamɓe o nelaɗo allahumma ya an allah malikal mulki ko an jeeyi laamu ngu tuutil mulka hiɗa hokka laamu ngun man tasa on mo faalaɗa okkude wa tanzi'ul mulka hiɗa jaɓita kadi laamu min man tasa jungo on mo faalaɗa jaɓitude watu izzu hiɗa teddina man tasa on mo faalaɗa teddinde watu zillu hiɗa jasina hayfina man tasa on mo faalaɗa jasinde hayfina biyadika al khayru ko e jungo ma tum moƴƴere nde woni innaka noon ala kulli shay'in dow kala hunde kadirum ko a wawɗa tuuli jullayla hiɗa naada jemma on finnahare nder ñalorma on hara on say ko jemma on juuti ɓuri ñalorma on wa tuuli junnahara hiɗa naada kadi ñalorma on fillayla e jemma on hara ɗon ko ñalorma on juuti ɓuri jemma on wa tuhrijul hayya hiɗa yaltina ko wuuri minal mayti immorde ko maayi wa tuhrijul mayta hiɗa yaltina kadi ko maayi minal hayyi immorde ko wuuri woofonde nden kaka gertogal iwi gertogal ngal kadi kaka woofonde iwi
wa tarzugu ida arsika man tasha ummo falda arsitude bi khayri hisab ko alda wo e hasbore la yattakhidul mu'minun wata gomdimbe be jogi to alkafirina hefre be ben awliya a weldibe min dunil mu'minin ko wori gomdimbe luttube be wa man yaf'al dhalika kala wadudo dum kala accudo juldo dimmo makko on o weldoy e kefer falaysa ulataki min allahi immorde kala fi shay'in hayye hunde illa an tattabu siwana hara on hulu minno mimmorde mabbe tugatam bone mabbe on wa yuhadhdhirukumullahu alla no rentina on nafsahu wonki makko kin wa ila allahi ko faade kala al masiruni jaajorde tage fon bul mako yo nulaado in tukhfu si on suudi ma fi sururikum konkoni ka nder berde mo aw tubduhu ma on feññini dum ya'lamuhu llahu alla no andi fimu wa ya'lamu mandi ma fi samawati kala goni ka kamula ma fi lade kala goni ka leydi walla ala kulli shay'in do kala hunde kadirun ko wawul yawma tajidu janto nyande tawoyta kullu nafsin kala wonki ma amilat konko ki golluno min khairin immorde moƴƴere muhdaran no wallina yeso makki wa ma amilat e gonko ki golluno kadi min su'in immorde e bone no wallina yeso makki tawaddu ki yeloto law anna baynaha si tawno wonayno hakkunde makki wa baynahu e golle bonɗe ɗen amadan yeruka yarete dumunne ba'idan woɗɗitiɗo wa yuhadhirukumullahu alla no rentina on nafsahu fi jaati makko kin walla ra'uhum ko innotoɗo bil ibadi jeyaɓe makko ɓen ɓul mako yo nelaɗo in kuntum so laatike to hibbuna llahi ɗo yiɗi allah fattabi'uni jokkelan yuhibbukumullahu allah yiɗa e on wa yahfir lakum o yafano on dunubakum junubaji mon ɗin walla ghafurun ko yafotoɗo rahimun yurmeteɗo ɓul mako yo nulaɗo atiullaha ɗofte allah war rasula e nelaɗo on fa in tawallaw si on ɗurike fa inna allaha no allah la yuhibbu yiɗa al kafirina heferɓe ɓen inna allaha no allah istafa o suɓike adama wa nuhan e nuhu wa ala ibrahima e ɓeygure annabi ibrahima nden wa ala imrana e ɓeygure cheikh imrana nden alal alamina e dow windere nden zurriyatan ɓe ko zurriya ba'duha yoga maɓɓe mi baɗin ko yiɗum e yoga walla samin ko nano konguɗi jaɓe makko ɓen alimum anduɗo annuyeji maɓɓe ɗin id qalat janto tuma nde wi'uno imra'atu imran sonnajo cheikh imran on no inne hannatu bintu faqud o inni rabbi joma inni no min nazartu laka mi takkanima ma fi batni konko woni ka reedu an ɗo muharraran ko rimɗinte ɗum fi dewal maɗa fatagal bal minni jaɓanan ɗe golle an innaka noon an tassami ka woni nano torare toriɗo al alimu anduɗo ko miiji o waɗan allah o ƴettani allah aadi o inni allah si a okkilam ɓiɗɗo mi ƴetta e ɓiɗɗo on mi okka juulirde nden masjidul aqsa on o wona kurkantoɗo juulirde nden falamma wada'ata ɓaynon o jibini bobo on qala to maki rabbi joma inni no min wada'atuha mi jibinimo kono unsa ko debbo andi o ƴettani allah aadi on ni si o ɓi ɓiɗɗo okka e juulirde nden on kurkano juulirde nden mo sikka noon ko pay kum gorko o jibini noon debbo wallahu tawi ko allah noon alamu ɓuuri mo andude bima wadat fi ko jibini kon walaysa dhakaru gorko mo ɗaɓɓi on wonali kal unsa wano debbo mo okka on o inni wa inni no min sammaytuha mi inni o ɓiɗɗan ɗo maryama dewo allah wa inni no min uiduha bika mi molorimo e maɗa wa zurriyataha e zurriya makko min ash-shaytani morde shaytani arrajimi raɗaɗo fataqabbalaha jaɓi mo rabbuha joni makko bi qabulin jaɓande hasani labade wa ambataha o mawninimo joni noon kono o inni kanko ɓay tun o wowli ɗum o hunna yaade ni o jibinimo tun o raapimo e linsel o addi mo naɓi ka masjidul aqsa o joɗɗini o inni waɗire no faalira ɗon noon ɓe ƴettimo noon mo kala inna ko kañum ne atamo ɓay ko ɓiɗɗo imam maɓɓe on imran joni noon ɓe waɗi ɓe inni awa joni ɓay en yeddodiri waɗen qurba ɓe waɗi noon qurba joni noon fiine ugol mo ngol hawrodiroya noon e zacharia fataqabbalaha jaɓi bobo on rabbuha joni makko bi kabuli jaɓande hasani labande wa ambata on jannini mo nabatan janduki hasani labaki wa kaffalaha o fawine ugol mo zacharia kullama dakhala tuma kala nde naati alayha e dow makko zacharia ƴettimo noon waɗi mo e chambre tun togosum ka masjidul aqsa addanamo ɗon ñamete kullama dakhala tuma kala nde naati alayha e dow makko kanko mariama zacharia annabi zacharia almihraba ka soro juulirde wajada o tawa indaha ka makko risqan ñamete wara mo yalti ɗaɓɓalngol mo ñamete wara o tawa ñamete no takkoya galaw inni mo ya mariamu hey ko ayo mariama anna laki hada ko on to o ñamete won ma iwranne galat nene mariama maki huwa ɗum min nindillahi koye morre ka allah inna allaha no allah yarzuqu o arsika e man yasha on mo faala arsikude bi hayri hisabin ko alda yasgole o wonanimo ɗon tun annabi zacharia anditi ɗon min kadi lam faala ɗiɗɗo habbimi toro am hunalika ko ɗon e ɗon da'a zacharia annabi zacharia noddi rabbahu jomi makko
qala o maki rabbi joma habli okkam min ladunka immurde ka maɗa dhurriyatan ɓiɗɗo tayyibatan laaɓuɗo innaka no an sami'u du'ai ko a nanowo torare toriɗo fanadatuhu noddimo ɗon e ɗon almalaikatu malaikajo on wowari kanko ga e mum ko dariɗo yusallihimo juulude fil mihrabi ka soro juulirde malaikajo on inne mo anna allaha no allah yubashiruka himo weltinire bi yahya ɓiɗɗo inneteɗo yahya musaddiqan ko gonguinɗo bi kalimatin konngol min allah iwrugol kala ko ɗum woni ɗo konngol ngol ko isa wa sayyidan ko o kohojo kadi wa hasuran ko ruuɗiɗo sahawuji wa nabiyan ko annabajo min assalina jeeyaɗo e moƴƴuɓe ɓen qala annabi zacaria maki rabbi joma anna yakunu li ko honno noon laatorantanmi hulamum ɓiɗɗo wagad balahaniya gomɗi yettikelan alkibaru mangu mi nawyi wamraati ɓeygu an kadi aaqirum ko dimaro ko debbo mo heɓata mo jibinta qala malaikajo on innimo kadhalika ko wano nanirɗa ni allah o allah kan yafalu waɗa e ma yasha kala ko faala qala annabi zacaria maki rabbi joma iji alli awa waɗanan ayatan maande ko andintanmi ɓeygu an ƴettireɗum qala allah daranimo ko ayatuka ko woni mande mande ko hollete ɓeygu ma reedi allah tukallima nnasa ko nde a wawoyta yewtudugol e yimɓe ɓen salasata ayyamin balɗe tati illa ramsa si wona jopaɓe si ɗum ɗon waɗi andu ɓeygu ma ƴettireɗum allah e addi malaikajo humi ɗengal makko ngal balɗe tati o wata haalde kono siko innugol subbuhum quddusum hara mo waali kono yewtudugol ni kanko e goɗar wata a o andi ki sam ɓeygu makko ƴettireɗum ko ɗum qala allah danmo ayatuka mande maden allah tukallima nasa ko nde a wawoyta yewtudugol e yimɓe ɓen salasata ayamin balɗe tati illa ramsa sina jopagol wadhkur jantoɗa rabbaka fi jomima kathiran ko ɗuuɗi wa sabbi subum hinoɗa bil ashi kikiɗe walibkari bimmi wa id qalatil malaikatu jandatuma nde malaikajo wi'uno ya maryamu ko yo maryama inna allaha no allah istafaki o suɓike ma wa tahharaki o laɓɓinima wastafaki o suɓike ma ala nisa'il alamina e dow sonnaɓe windere nden fof ko an tun jibini hara ina an e gorko yiiɗi rewɓe ɓen fof ka anna ko an tun heɓi ɗum ya maryamu ko an yo maryama ugunuti yankinandi rabbiki joomi maɗa wasjudi juulanamo warka i ruƴƴanamo ma arrakina wondude e ruƴƴoɓe ɓen dhalika ko ko janta ɗo min amba'il haybi ko jeeya ɗum e habaruji wirniɗi no hihi meɗen wahinaɗi ilayka faade maɗa e annabijo wama kunta latanoki yo nelaɗo ladayhi mariɗa ka maɓɓe id yulquna fewdoɓe bugotono aglamahum karami maɓɓe ɗin ayyuhum fi andugol ko hombo e maɓɓe yakfulu maryama me atata nene maryama wama kunta latanoki kadi an nelaɗo ladayhim hiɗa ka maɓɓe id yahtasimuna fewdoɓe wen jeyno id qalatil malaikatu jandutuma nde malaikajo wi'uno ya maryamu kan yo maryama inna allaha no allah yubashiruki himo weltinirdema bi kalimatin ɓiɗɗo minhu iwruɗo ka makko ismuhu inde ɓiɗɗo on almasihu ko mema sella ayi ɗo kalima on ko isa ko fiyon ɗum andi kalima ko konngol ko fiyon ɗum isa innana kalima par ce que kanko na gorko e debbo yiidi o heeɓi kanko ko kun fayakunu ko ɗum ɗon kun fayakunu noon ko kalima ismuhu inde makko almasihu ko mema sella isa ɗum ko isa ibnu maryama gueɗal nene maryama on wajihan ko jon jaahu fi duniya ka aduna wal akhirati ka lahara wa minal muqarrabin ko jeeyaɗo kadi e ɓattinaɓe ɓen ka allah wa yukallimu nnasa himo yewtida e yimɓe ɓen filma haadi ka woforde wa kahlan e ka sagatalaki wa minassalina ko jeeyaɗo e moƴƴuɓe ɓen qalat nene maryama maki rabbi joma anna yakunu li ko honno latorantanmi wala ɗum ɓiɗɗo walam yamsasni hara foppakilam basharum gorko qala malaikajo on innimo kadhaliki ko wano nanirɗa ni allahu allah yahluqu o taga e ma yashau kala ko faala ida gada si o ñaawi amran fiyake fa innama yaqulu lahu andu ko wiyanta fiyake on kun laato fa yakunu o laato wa yuallimuhu lkitaba allah andinoyaymo kadi windugol wal hikmata e ñeñƴal saria wat tawrata e tawreta ne wal injila e linjila on wa rasulan ko nelaɗo ila bani israila faare ka ɓiɓɓe annabi yaguba ɓen o inni ɓe annino min kadi jiitukum gomɗimi addani on bi ayatin mujiza min rabbikum mimmorde ka joomi moɗon annino min ahlugu lakum miɗo tagana on miɗo moƴƴinana on minattini immorde loope ɗen ka hay ati tayri wano mbaadi sondu fa anfuko yutta fi loopal ngal fa yakunu ngal laato tayran sondu wirayno ko ƴettay loope ɗen o moƴƴinowa kamburu o wutta ko fiyon ɗum noon si o wutti wonna sondu ya ko par ce que ruhu sayna jibril on no e makko wa ayyadnahu bi ruhil qudus isa fa yakunu ɗum laato tayran sondu wiraydu bisinillahi ɗum e allah
wa ubri'u miɗo sellina al akmaha jibindinaɓe e mbunɗan wal abrasa e nawnuɓe barasi wa uhyil mawta miɗo wurnita mayɓe ɓen bisinillahi dunga e Allah wa unabbi'ukum miɗo yetito on bima ta'kuluna kala ko won ɗon ñamude wa ma taddakhiruna e konko maraton fi buyutikum ka cuuɗi moɗon inna fi dhalika woni koko jantaɗo la ayata mani lakum fi moɗon in kuntum salati mu'minina kon gomnimɓe wa musaddiqan miɗo gongini lima bayna yadayya konko woni yeeso min tawrati morre ka tawreta wali uhilla lakum ɓe fiyo mi daginan on bada alladi yoga e ɗin piiji hurrima harminanoɗi alaykum ɓe dow moɗon wa jiitukum mi addani on bi ayati mujiza min rabbikum min murre ka joomi mo fattaqullahu li Allah wati uni ɗoftoɗon mi inna allaha no Allah rabbi kanko jeemi o rabbukum kanko jeeyon faabuduhu wotindinemo rewon mo haha ko ɗum ɗo siratum woni lawol mustaqimu foccingol falamma ahassa isa ɓay isa so i minhum ɓimmorde maɓɓe alkufra keferu ngun qala o maki man ansari kon ɓe woni walla e ɓelam ɓen ilallahi faade dina Allah kan qala al hawariyuna rawna conciɓe ɓen wi'i nahanu ko menen ansarullahi woni walloɓe dina Allah kan amanna billahi min gomnini Allah washad fiiri to bi annano menen muslimuna komin jebbiliɓe henni rabbana joni amin amanna min gomɗini bima anzalta ko tippinɗa wattabana rasula min jokkine laaɗo on faktubna windumen ma ashahidina wondude ɓen seeditiɓe ko a goto wa makaru ɓe fewji fi warugol isa wa makara llahu Allah kadi fewji fi dandugol mo wallahu ko Allah noon hayrul makirin woni ɓuuri moƴƴude e fewjoɓe ɓen id qala llahu jande tumande Allah daaluno ya isa ko an yo isa inni no min mutawaffika mi tamay ruhuma on wa rafi'uka mi towne ilayya faade kanga wa mutahhiruka mi laɓɓine min alladina immorde ɓen kafaru yedduɓe wa jailu lladina komi waɗowo kadi ɓen ittabawuka jokkuɓe ma fawqa alladina sengo dow ɓen kafaru yedduɓe ma ila yawmil qiyamati ha ñande dargal thumma refti ilayya ko faade kanga marjiukum woni ruttorde mon nden fa ahkumu mi ñawa baynakum hakkunde moɗon fima kuntum e konko laati ɗon fi e muɗum tahtalifuna hiɗon lutodira fa amma alladina amma ɓen kafaru yedduɓe fa u'adhibuhum mi lettira ɓe adaba lette sadidan tiiɗuɗe fi dunia ka aduna wal akhirate ka lahara wa ma lahum har kadi alanaɓe min nasirina walloɓe wa amma alladina amma ɓeya noon amanu gomniɓe wamilu salihati ɓe golli farilla ɓe dewti nafila fa yuwaffihim Allah timminana ɓe ujurahum joddiji maɓɓe ɗin walla la yuhibbu ila ajalimina toñoɓe ɓen dhalika koko ɗe ayeje ɗo natluhu meɗen janga ɗe fira alayka e dow maɗa minal ayati immorde ayeje wa dhikril hakimi e alqur'anare ñeñande inna masala isa andu ko woni misal tagede isa indallahi ka Allah ka masali adama ko wano tagiri noon adama halaqahu o tagi adama min turabin immorde mbulmbuldi thumma refti qala lahu o wiyani mbulmbuldi ndin kun laato fa yakunu ndi laati alhaqu gonga o min rabbika ko immorde ka joomi maɗa falata kum wata laato minal mumtarina jeyaɗo e sikkitiɓe faman hajjaka kala wenjuɗoma fihi e fi isa min ba'di ma ja'aka ɓawa ko ko armaɗode minal ilmi immorde gandal faqul wiyamɓe ta'ala wa are nadu men nodda abna ana ɓiɓɓe amen ɓen wa abna akum onon kadi noddon ɓiɓɓe mon ɓen wa nisa ana men nodda rewɓe amen ɓen wa nisa akum noddon rewɓe mon ɓen wa anfusana men adda wonkiji amen ɗin wa anfusakum addon wonkiji mon ɗin thumma nabtahil refti huɗo ɗen fa naji al waɗen la'natallahi kuddi Allah ndin alal kadibina e ndeɗu fenuɓe ɓen fi isa kono ɗum Allah yettine laaɗo yeetoɓe ok onon on inni ka qur'an mon isa na Allah na ɓiɗɗo Allah ko nelaɗo ɗum simple kamɓe ɓe inni ko ɓiɗɗo Allah joni awa mo kala yoɓe addu famille ji maɓɓe ɗin adda famille ma on daro ɗon huɗo ɗon mais kamɓe ɓe arani nelaɗo kañum ari dari e fe alhasan al husain mais kamɓe ɓe arani inna hadha no koko janta ɗo ka qur'an lahuwal qasasul haqu ko ɗoni issa gogajo fi isa na Allah na ɓiɗɗo Allah wa ma min ilahin ala reweteɗo illa la sona Allah wa inna la no Allah lawal aziz kankon tedduɗo la malakimu ñeñuɗo e kuuɗe fa in tawallaw si ɓe ɗurike fa inna allaha no Allah alimum kanduɗo bil mufsidina bonnoɓe ɓen ɓul ma kamɓe nulaɗo ya ahlal kitabi kono yo yimɓe defte ta'ala o are ila kalimatin faade konngol sawa in fotoygol baynana wa baynakum hakkude amen e moɗon ɗulle ko honnu woni ɗum Allah nabuda ko wota en rew illa llaha sowna Allah wala nushirka bi wota en kafiɗumo shay'an e hunde wala yattahida wota jogito kadi baɗuna yoga men baɗan yoga arbaba reweteɓe min dunillahi ko wori Allah fa in tawallaw si ɓe ɗurike fa qulu wiye onon julɓe ɓen ishhadu awa seedite bi annano menen muslimuna komin jibbilaniɓe Allah ya ahlal kitabi kono yo yimɓe defte lima tuhajjuna ko fi hon ɗum men janton fi ibrahima e fi annabi ibrahima wa ma unzilati tawratu tawretare nden tippinanoka wal injilu e linjila on illa min ba'di shona ɓawa feƴƴugol makko afala taqiluna onon on haqqilta aha antum hey onon ha ulay onon ɓe alyahudankoɓe ha jajitum on wenjino fima lakum e konko wodani o mbiye muɗum ilmum gandal
falimatu hajuna ko fiyo ɗum kadi wen janton fima laysa lakum e konko latanaki on mbi e muɗum ilmu gandal wallahu ko Allah yalamu andi fi annabi ibrahima wantumo noon la talamuna on anda fi annabi ibrahima ma kana latanoki ibrahima annabi ibrahima yahudiyan e dow dina alyahud wala nasraniya wona kadi e dow dina annasara walakin sikoni kana o latno hanifan ko oñiɗo e dinaji ɗin fof arti ka islam musliman ko jebbiliɗo wama kana o latanoki minal musrikina jeeyaɗo e sirkoɓe inna awla nnasi ko ɓuuri handude yimɓe ɓen fof bi ibrahima e annabi ibrahima lalladina ko ɓen ittabahu jokkuɓemo wa hadha nabiyu e annabajo walladina ɓen amanu gomɗinɓe wallahu ko Allah waliyul mu'minina woni gueɗo gomɗinɓe ɓen waddat yilike ta'ifatum fedde min ahlil kitab immorde yimɓe defte ɓen law yudillunakum si tawno ɓe majjinayno on wama yudilluna kono ɓe majjinta illa anfusahum sona hoore maɓɓe wama yasuruna ɓe sowa andude ya ahlal kitabi ko noon yo yimɓe defte lima takfuruna ko fi on ɗum yeddanto mbi ayatillahi aya jala ɗen wantumara onon tashaduna hiɗon seediti kode gonga ya ahlal kitabi ko noon yo yimɓe defte lima talbisuna lagga ko fi on ɗum jillidiranto gonga on bil batile fenani nden wa taktumuna lagga suuɗon gonga on wantumara onon talamuna ɗon andi ko gonga suudu ɗon wa galat wi ta'ifatum fedde min ahlil kitabi immorde yimɓe defte ɓen ɓe yettiɗimmoɓe maɓɓe ɓen aminu gomɗine billadi nden alqur'anare undira tippinade alalladina e dow ɓen amanu gomɗinɓe wajhan nahari ka fuɗɗorde ñalorma on ɗum woni bimbi wakfuru yeddo yonde akhira u ka sakkitorde ñalorma ɗum woni ka futuro lallahum ɓeɗajo kamɓe yarji una ɓe yiltitoɗo ɓe yiwa ka dina maɓɓe wala tu'minu wota on gomɗin illa liman tabi'a sifo nafi on jokkuɗo dina kum dina mon ka qulma kamɓe nelaɗo innal huda no pewal ngal hudallahi ko pewal Allah ngal an yu'ta kulol wota wonu harano okka ahadum goɗɗo go mithla ma utitum sifa ko okka ɗon e annabaɓe aw yuhajukum ma ɓe wenja on inda rabbikum kala kala jomi moɗon ɓul ma kamɓe neraɗo innal fadla no moƴƴere nden biyadillahi koye jungo Allah nde woni yu'ti o hokkayde man yasha ummo faala okkude walla wasin ko yaaju no moƴƴere alimum anduɗo hombo hande e mayre yahtasu o hertinana bi rahmati yurmede makko nde man yasha ummo faala hertinande walla dul fadlil asimi ko joom moƴƴere mawnude wa min ahlil kitabi no woodi e yimɓe defte ɓen man inta amanhu on mo si a hoolike a halfinimo bigintarin jawdi ɗuɗundi yo addi o tottayndi ilayka faade maɗa ɗum ko abdoullahi bun salam ko ahlul kitab mais kanko mo gomɗini qur'an sa halfinimo kadi a heɓtay wa minhum no woodi e maɓɓe kadi kamɓe yimɓe defte ɓen man inta amanhu on mo si a hoolike a halfini bi dinari mbuuɗu gooto la yu addihi o tottatamo ilayka faade maɗa illa ma dumta si wona yeru ko duumiɗa wo alayye dow ƴantugol mo qa'iman hara ko a dariɗo wano fun hasu bun azura dhalika ko defi ɓe ñamugol kalifu bi annahum ko sabuno kamɓe yimɓe defte ɓe ngaaluɓe inni laysa laataki alayna no fawi men fil ummiyina e ñamugol jawle arabeɓe ɓen sabilum lawol bakkatu ɓenni si goɗɗo ko jiyaɗo ma sa ñaami jawdi makko haray ko jawdi ma ñamuɗa wa yaquluna ɓe wola alallah ɓe fawa ala alkadiba fenade womata kamɓe yalamuna ɓe andi ɓe fenay woni bala wona ko ɓe wi kon man awfa kala hunnuɗo bi aadi makko ni watta ga o huuli Allah e ñamugol kalifu fa inna la no Allah yuhibbul muttaqina mo yiɗi hulayɓe mo ɓen inna alladina no ɓen yastaruna sottirayɓe bi ahadillahi aadi Allah ndi wa imanihim ɓe wondoje maɓɓe ɗen samanan qalilan coggelel fannugel ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji gonɗi ɗo la khalaqa lahum geɓal alanaɓe fil akhirati kal akhira wala yukallimuhumullahu Allah yewtidoyta e maɓɓe wala yanzuru ilayhim on daroytaɓe kadi yawmal qiyamati ñande dargal wala yuzakkihim o laɓɓintaɓe e shirka wala hum noɗen ɓe adabu letti alimum musuɗe wa inna minhum no woodi e maɓɓe la fariqan fedde kamɓe alyahud yalwuna ɓe no oña alsidata on ɗenɗe maɓɓe ɗen bil kitabi ka janngugol deftere nde li tasabuhu fi on sikku ɗum minal kitabi ko immorde ka deftere wama huwa kono hara ɗum wonali minal kitabi immorde ka deftere wa yaquluna ɓe wiya huwa ɗum min indillahi ko immorde ka Allah wama huwa kono hara ɗum wonali min indillahi immorde ka Allah wa yaquluna ɓe wowla alallahi ɓe fawa e Allah alkadiba fenade wowmar kamɓe yalamuna ɓe andi ɓe fenay woni ma kana hananali basarin ɓandinkejo an yutiyahullahu nde Allah okkatamo alkitaba defte wal hukuma e ñenƴal saria wan nubuwata e annabako tumma refti yaqula linnasi o wiyana yimɓe ɓen kunu laate ibada li jiyaɓe am min dunillahi ko wori Allah walakin si koni ko innata ɓe kunu laate rabbani yina rewoɓe Allah bima kuntum saabu ko latno ɗon kon tu allimuna alkitaba e ɗon andina deftere nden wa bima kuntum e saabu ko lat ɗon kon tadrusuna e ɗon dursade wala ya'murakum o yamirta on kadi an tattakhiduna jogitoto ɗon almalaikata malaikaɓe ɓe wannabiyina e annabaɓe men arbaba reweteɓe a ya'murukum e o yamiray on bil kufri keferu ngu mbaɗa idan to mbawde tawde ono muslimuna kon jebbiliɓe wa id akhadha Allah o jande tumade Allah jogitino mithaqa annabiyina ahadi annabaɓe ɓen
o inni ɓe lama ataytukum figo komi hokki on min kitabin immorde defte wa hikmatin e ñenƴal saria thumma refti ja'akum si aroyi on rasulu nelaɗo musaddiqum gongiɗo lima makum konko woni ka moɗon e defte la tu'minunna bihi on gomɗinaymo wala tansurunnahu on wallitotomo ala allah dalani annabaɓe ɓen fof a agrartum on irtike ɗum ɗo wa kasum o jogitike ala dhalikum ɓe ɗo go koɓe jantani on ɗo isri ahadi andin gaalu ɓenni agrarna men irtike gaala allah daali fasadu awa seedite wana min mako munde moɗon min ashahidina koɓe jeeyaɗo e seeditiɓe faman tawalla kala ɗuriɗo bada dhalika ɓawa ko ko ñanta ɗo fawlayga men noon humul fasiquna woni yaltuɓe ɗoftare afa hayra dinillahi ko tana dina allah kan yabhuna ɓe ɗaɓɓata walahu ko fi allah li aslama jebbilani man fi samawati ɓe mum ɓe ka kammuli wal ardi ka leydi taw an e hoore yiɗi añi taw an e hoore ɗoftare wakkat han e hoore yiɗi añi waylay ko faali ka makko yurjauna ɓe ruttete ɓul ma fi nulaɗo amanna billahi min gomɗini allah wama unzila e konko tippina alayna e dow amen wama unzila e konko tippinano ala ibrahima e dow annabi ibrahima wa ismaila e annabi ismaila wa isaga e annabi isaga wa yaquba e annabi yaquba wala sbati e taniraɓe ɓen wama utiya e konko hokkano moussa annabi moussa wa isa e annabi isa wa annabiyuna e annabaɓe ɓen min rabbi min morre ka joomi maɓɓe la nu farrigu min sendidirta bayna ahadin hakkude ay goto minnume maɓɓe wonahnu menen lahu wonande allah muslimuna meɗen jebbilanimo wa man yabtahi kala ɗaɓɓuɗo gayra l islami goɗɗum go ko wona islam dina falan yuqbala min no jaɓantake ɗum wowwaray kanko fil akhirati ka lakara kadi min al khasirin ko jeeyaɗo e perduɓe kayfa yahdillahu ko wonno allah fewnirta qawman yimɓe kafaru yedduɓe bada imanin ɓawa gomɗinal maɓɓe wa shahiduɓe seediti anna rasula wonnema no nelaɗon haqqum ko gonga wa ja'ahum arani ɓe albayinatu hujjaji feeñuri ɗin walla walla la yaadi o fewnota alɗomal salimina yimɓe toñoɓe ɓen ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji bonɗi ɗo jazauhum joddi maɓɓe ndin anna alayhim ko wonnema defike ɓe la'natallahi kuddi allah ni walla malaikate kuddi malaika ɓe wannasi yimɓe ɓen ajimayna ɓe dendagal khalidina koddiraɓe lusnede fiya nder ton la yukaffafu annum ɓe hayfinanotaki al adabu lette ɗe wala hum ɓe wonali yunzaruna muñanteɓe illa alladina sowna ɓen tabu tubuɓe min mbaɗi dhalika ɓawa ko ko jarda ɗo wa aslahu ɓe moƴƴini golle fa inna allaha no allah kafurum ko yafotoɗo rahimu yurmeteɗo inna alladina no ɓen kafaru yedduɓe bada imanihim ɓawa gomɗinal maɓɓe summa sdadu refti ɓe ɓeyditi kufran keferu lan tukbala jaɓetake tawbatuhum tubuɓe maɓɓe on wawlayka ɓe sifaɓe ɗi sifaji bonɗi ɗo humud daluna kamɓe woni majjuɓe ɓen inna alladina no ɓen kafaru yedduɓe o matuɓe mayi womara kamɓe kuffarum ko yedduɓe falan yuqbala jaɓetake min ahadi min morde goɗɗo maɓɓe mil'ul ardi leydi ndin tew zahaban kange wala wiftada bihi hay so ɗaɓɓi sottorgol ɗum ulaika ɗe sifaɓe ɗi sifaji bonɗi ɗo lahum noren ɓe adabu lette alimum musude wa ma lahum alanaɓe kadi min nasirina walloɓe lan tanalul birra ko ɗo lan tanalul birra on heɓata aljanna hatta tunfiku ha okkitiro mimma to hibbuna konko yiɗuɗon e jawdi wama tunfiku kala kadi ko okkitirɗon min sayin immorde hunde fa inna allaha no allah bi e ɗum alimum himo andi fimum o yoɓayon صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا تائبا إلا قبلته ولا سائلا إلا أعطيته ولا عدوا إلا خذلته ولا ولدا إلا أصلحته ولا زوجة إلا سخرته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر وارحم لجميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافيهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم أجرهم من عذاب القبر ومن عذاب النار وادخلهم الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه ذات الجنادل والتراب وهدنا وأجرنا من عذاب القبر ومن عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم نجم أعوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل واسمنا من البلاء والوباء
والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحصل مرادنا بالخير. اللهم أبيدنا من الشر والإسيان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا محول الحول والأحوال حولها لنا إلى أحسن حال ولا تسلب وقت النزع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.